Ole tuna video kan clear ho le tu hi chu Singapore ka chung tine na Australia ram kan fan na ani do na chip char the ang beron tarlan ka tum do na atop thleng milau tle sak le cheu do na nya o a mu nom don te mai nya Ole tuna hian Gum Hills Farmhouse akan Omega Australia Sydney a borahi nuam to he borahi nuam to pa chanin farmhouse ani angin so ta son school no pang hoin an visit ani oma he school shang a chang nuam to pe ui it's kind of cold here. Peacock are on moi tang mai atla mai mai ngam patuk pa itla paro school no pang ho in Koala Bear and cute yeah so oh my goodness so cute he's showing off right. Okay, jump. Alright, jump. Oh no, she doesn't. She's angry. Yeah, she's like, give up. Yeah, also I did get it. You want more? This one just give birth to a beautiful baby. See? Good job. So lucky to see her. Yeah, she's so hungry. Đây là mà cái lệ về làm hậu cảnh sai tổ á, cảnh sai nó cái lần thì làm thế đâu á. Nó lúc cũ tao ăn kangaroo một tuổi ôm. Cảnh sụp cả đó đi tu na. Kangaroo một tuổi cảnh sụp là mấy cái nó ăn đó nữa tu. Về Mizo mà chẳng hay một farm còn để ăn farm ra hàng tốt hết với farm để ông So here you go. Hi kangaroo. I would love to see the kangaroo carry the baby, inside their body. Oh, it's all over there. You see? Yeah. This wildlife experience. Mine low battery already. Yeah. He sava hi mu ani a Khawvêla sava la nung zinga lian bear dawttu ni in Australia savan mu to zinga lian bear ani thung. Ole ti chuan hei a thlang dewa kangaroo rualan lo om khoma niluman lo aya nia an lo in phowa an dum hlom em ya o kangaroo hi Australia national animal ni in heram kan tlo chan deuh ber pakhat an nia tihan kan clear mai ni chuan hei apia le dewa hianin kala hmu ngai reng lo ma se hmu nom ka ti em mai uin mo shepherd an ti ang chi in hei beram rual a hui khom do na khi ti khian avakawa apu in a thu pek vela ti khian atla na mo a fin zia hi khi beram hola hianin an han hlau na sakhop me khi a thun oi em a chhai kwal vela ti khian a hmu nom khop me he
a house. I didn't like Danny and Row ang so sa top discipline master dito so. Whoa, whoa, whoa. Look at that. Whoa! Oh, the children are cheering. They're cheering. Oh, this is so cool. Whoa! Ole ti chuan hei ho konga Black Star pastry atangin an famous dessert kan hona watermelon le lychee flavor ani ti chuanin yaktuk breakfast a kan mang do ni ole tuna hanin breakfast ya kan ei zawa ti mera no panghaw kan shai zawa chuanin kemani kan siam do na siam vak dan tu pom chuang chen chu thomno kan keng tam lo hring hima e heta kan suanga ti hane rotate tur hang kan ti hring hima cream tam tok in hnoi ngai ni mo lo son weather hi anwa mama se he champhai lama thlasik ang mai hen aro rupa chuang lo son tam tak kan in hnoi do na tran ti lang le je hey ta ni no pang ni kamu bây cần làm vai là một hiền bố mẹ mắng tê chia đi mắng chia gì vậy hay ta mosquito patch về thì tan cái pesa mun ya ni đâu cho nên em ran nung tê cái nên counter don thì cái shell of fish market going kanin ready make auntie say hello Kela say hello Jason say hello Jason oh this is a moody man chuan fish market te kan thina karon kila pe se lo ya
sure you can find a seat. Seafood 香香啊，抌味係杯。Wow, I would love to try this. Look at this, so big. Whoa, what a big crab. So this is what we get. Lobster. We're going to eat octopus. Sava. Never mind, I'll finish the water. He tried to finish his water, I dropped the cap. So yummy. Anywhere in this world is fun and good. As long as you work hard, you got money to pay. Breakfast kan zo chứ Chuan tu này hay fresh food ăn rồi nào ăn cái đó nữa. Chuan food si sáng sáng thì tao đi làm rồi đi. Oh. Chuan suy cái lu ta. Hey anh thấy oh broad bean. Vegetable. Si sáng sáng tomato, fresh tomatoes. Oh, we can buy chili. Melon siya ha? So, anak, we take out lian. Tuk, big cup, cut out lian. Serious siya. Chịu phong hoa hiện hơi lên lấy ra. Thì đã kêu mà. Jangan anh pese lang ha. Fresh lom lutuk. Oh my god. Kasi Singapore po thấy na fresh tak is got made for once a while. It's very normal for us. Hey, the mushrooms or na quick mushroom recipe. I know that. Okay, help me take a picture of this one. Later you send to me, okay? Zucchini. Hey, mai chicken. Hey, celery there. Fresh lam ito. Chuan hei heta. Hei leng sira mi kan him chi lang ni mi alo Italian herbs nom to kan he. Wow. Thar lam to ke.